sompaka kwasa ngalele kusile sompaka kusile sompaka kwasa ngalele kusile sompaka Abalindi ke mkhulu njengoba sozicacisile izazi wacacisa abakhonzi ushilo ke mkhulu ukuthi izazi yibo labantu obathola behamba la emini nasebusuku abanye bayothenga ama drugs abanye bayaganga abanye benza konke lokhu okungacacanga and mkhulu eqinisweni kukhona isikhathi labantu abanje babengekho la phakathi kwesizwe sethu kwakuyizinto esasizibona masizibukela iTV leko America ukuthi kune gangsterism kunama drugs kodwa namhlanje mkhulu labantu sebekhona phakathi kwethu abakhonzi ke mkhulu dala saqala ukusebenza sisebenzela ondlebe ezikhanyilanga since bafika kulelizwe lethu baqale basikhipha emakhaya mkhulu bethi sizobhadala ikettle tax basisale Kimberley ukuthi siyokwemba amadayimane baphinde bathola ukuthi kunegolide egoli basikhipha futhi seza lana mkhulu since sakhonza imali yebo nomsebenzi so ngizama ukuthi ukwenza zonke lezo zinto ngokucacile kubakho imimoya thizeni ekhokhela ukuthi lezi zinto zenzeke kodwa mkhulu bengizocela uqhubekele kulaba abalindi mkhulu sizophinde sikhulume ke ngengilosi noma uNkulunkulu wokufa ukuthi abantu ba-understand ukuthi i-foundation yangesikhathi esesibuso isuka kuphi mkhulu ngoba mawungathi uyayibheka lento le njengoba ubalile izazi wabala abalindi mkhulu kubaningi abantu abamaphara bagcwele amalokishi wonke abantu badobha udoti benzani kodwa mkhulu singakhohle ukuthi sibabala bebaningi kanje baningi nabantu abasebethwasa njengoba kunabantu abehla benyuke emgwaqweni ukhona nabehla benyuka kuma highway abafake amajazi abanye banqwambile bafaka amabhayi benzani shukuthi uyabona ukuthi kunento eyenzekayo mahlangothi omabili kodwa ke mkhulu ngiyacabanga ukuthi leyo sizoyikhuluma ngesikhathi sizayo ungaqhubeka mkhulu usikhanyisele ukuthi abalindi ke laba abanjani bona abalindi hey madoda hawu izazi abalindi ikhonzi abalindi sithe kunabantu abahamba ubusuku kodwa emini bebahle sithe kunabantu abahamba ubusuku kodwa emini bavela benjani behlanzekile bavela bebahle ukuthi kulezi insuku ngisesimeni sengilozi enamandla ngisesimeni sengilozi elwayo ngisesimeni sengilozi edonsayo kakhulu manje ngoba sikhuluma ngale ndaba lejule kangaka ngizizwa ngikhushukela umoya angazi kanjani kodwa khona ngizwa ukukhuphuka umoya nje ojulileyo ngizitshela ukuthi ngeke ngikhona ukukhuluma ngezazi ngenjalo ngabalindi hayi ngezazi ngabalindi ngoba abalindi ngizwa ngifikelwa zinyembezi mangikhuluma ngabalindi ngoba abalindi basesimeni sendle emnyama uyazi ukuthi umlindi uyafana nesiboshwa ngithi ke kodwa futhi ungcono lo oseyindongeni oboshelwe indongeni okunokuboshwa ube ukhululekile ungcono lona oboshelwe indongeni ngoba ulinde into angayazi ungabe ulinde ukufa ungabe ulinde ukuphuma ngonyaka yophuma ngawo ungabe ulinde ingilosi yemfundiso kuye ezintweni azenzile kodwa laba bantu laba abanayo imfundiso abafundiswa yona abanayo ipunishment noma yini punishment ngesintu ini isigwebo yebo ukugwetshwa
okungaba nemfundiso phakathi ngoba bahlakanishelwe yilaba abahle emini kodwa ebusuku bebe benjani bengcolile. Yilaba abahle nini emini kodwa ebusuku bebe benjani bengcolile. Ngoba abalindi yilaba abantu ababoshweyo namhlanje abasemajele, amajele ekudala besingenawo noma endulo besingenawo noma kukhokho bethu besingenawo amajele besingenawo. Besihamba siyohlala phansi kwesihlahla uma kukhona inkinga evelile yavelela ongumntwana womunye umuzi, ngoba abazali bethu thina bebedibana nathi esikhotheni senza izinto zesikhotha njengeingane, bethatha uswazi besishaye besifundise ini ukuthi lokho esikwenzayo manje akumukelekile, akuyikho. Bebenzani uma besishaya? Bebesakha. Ngoba ingane ekamzali wonke, ingane kabani ekamzali wonke, kodwa namhlanje sesine ingane yami, senginengane yami, senginengane yabani yami ethi mayona la mina ngingabonanga ukuthi yonile kodwa ngikwazi ukuyikhulumela nokuyivikela. Ingane yami ukuthi yenze njani? Yonile, angazi ukuthi yonile, kodwa uthola ukuthi ubaba ushabalala uyibonile lengane. Fuze ngabe njengomzali, angithi nawe unezingane, njengomzali naye uyikhwishile lengane ukuthi hey wena akwenziwa lokho. Uthe mayeyikhwisha makwenzeka wayikhwisha iza kimi, mina ngiyolwa nobani? Nobaba ushabalala. Ukuthi wenzeni? Ukhwisha ingane yami. Ngithi ubengezingani kimi azongitshela ukuthi ingane yami yenza ukuthi okunokuthi ayishaye. Ingakho sizoba nezazi sibe nani nabalindi, ngoba lezi ingane akusezizo ezabazali bonke. Baze belandele abeBhayibheli bethi kukhona ivesi elithi hlonipha uyihlo nonyoko ukuze izinsuku zakho zenze njani? Zande ezweni. Awuhloniphi uyihlo nonyoko okuzalayo kuphela. Uhlonipha nomzali ozohamba umfice emgwaqeni, ozohamba umfice entabeni, ozohamba umfice lapha esikhotheni, ulele lapha esikhotheni. Uzokwazi futhi ukuthi njalo mangehlula la lengane lele la, njengoba ilele la, ongenzeka ukuthi inkinga yayo ikuphi, ongenzeka ukuthi ilambile, ongenzeka ukuthi kunesimo ekhaya esingesihle, besenza njani? Aphoso okuncane okuyislice sesinkwa kuyo ukuze ikwazi ukuthi ilale njani, ilale idlile lengane. Uzokwazi kanjani ukuyenza leyo nto leyo uma mina ngizothi ingane yami imiyona lapha esikhotheni bese yena eyikhwisha noma eyiqondisa bese ngibuya mina ngilwa naye? Bayibona indaba? Bese mina ngibuya ngenze njani? Ngilwa naye. Isizwe sakithi ke sike saba nesikhathi noma nesimo lesi okuthiwa kuyohlolwa izingane zamantombazane ezingamatshitshi ukuze bakwazi ukwenza ukuyigqaja ngane ngobuntu babo nobuntombi babo. Kodwa namhlanje sinamatshitshi akwazi ukulala ngemuva evikele inkomo, ayivikele kodwa ebelala ngemuva. Mawuthi uyamfica umuntu uphelile ngemuva kodwa ngaphansi usesehuyo selitshitshi. Ngenxa yezimo zezinto ezenzakalayo. Yibo-ke laba bantu engithi mina angibazi bawela kuphi laba bantu. Abavela bebahle benemali yonke, kodwa bedayisa ama-drugs bebulala isizwe sethu. Bavela becebile bengabantu abaphezulu esingathi thina singakhonza kubo. Banemali yonke kodwa manje isizwe sibulawa yibo. Bavela benjani? Bebahle kodwa ubumnyama babo busithekile, busithwe yilemali. Bavela bengamatshitshi kodwa
kodwa kuyindle yabo ngemumva uphelile nomuntu. Sekukhona amaphilisi abulala indle ngaphakathi ukuthi akwazi ukulala ngemumva, alale ngemumva. Ingakho sesina laba abantu abokuthiwa amagay besikhule thina kuthiwa zinkonkoni ngoba zilalana zodwa, zidla amaphilisi abulala lendle ngaphakathi, abulala lemvelo yokuhamba kokudla ngaphakathi ukuze akwazi ukwenza ukulala kahle. Namantshitsha kithi asenjalo adlo ginqa lamaphilisi ingabe ayawashutheka lamaphilisi ingabenzani ukuthi akwazi ukulala ngemuva ukuze efike ekhaya mabethi bayamhlola bathola ukuthi inkomo kamama iseyiyo. Kodwa uphelile ngemuva, uphelile nya. Mina ngizongidabuka ingakho ngithi mangizokhuluma ngalezi ihloko ngizongidabuka ngifikelwa zinyembezi ngoba manje izwe lethu lifa sibuka. Sinezazi sinabantu abahamba umini nobusuku bebona izinkinga ezenzakalayo. Abalindi ngena kubalindi. Abalindi. Sineyithunywa sokulinda, isithunywa sokulamba. Ufastile noma uzilile. Uzila ukudla. Ukuzila ukudla ukuthi ulinde umoya ongcwele noma ulinde ukwehla kwezithunywa. Zehlela zehlela kuwe. Isithunywa saleso, isithunywa sokulinda. Abalindi labo. Kodwa ulinde into ongayazi nawe ukuthi izofika nini, izofika kanjani, iyini lento oyilindileyo. Ulambile eswini, ulindile, ubophile ibhande, ufastile, uzilile, uzilele isimo esithile ingabe uhlukumezekile, uzilele isimo esithile ingabe ulinda umoya ongcwele. Othi mawulala laba ebusuku bafike laba abantu bedlozi bakukhahlele, bakushaye, bakwenze yonke into, bayenzela ukuthi uqonde lendlela yenhlupheko abakuyo bona. Sinabantu abahlele emajele bengazi, abanye baboshelwe into abangayazi. Abanye baboshelwe izinto abazenzile abangayitholanga imfundiso zazo. Bahleli balindile, bagwetshiwe. Akazazi noma uyophuma esaphila la, noma uyothi ephuma ebefa. Ulindi into angayazi, umlindi. Uhlukumezekile, utholele into angayazi aboshelwa yona. Iyafika lengane manje ithi uyidlwengulile. Manje uyidlwengulile ithi wenze njani? Uyidlwengulile. Ngaleso sikhathi bebethandana nalabo bantu. Bebethandana laba bantu. Kodwa manje ithini manje lengane? Isithi wenze njani? Uyidlwengulile. Laba bantu abazozolanda lo muntu abafune kuzwa ngaye ukuthi uzothini. Abafune kuzwa ngaye bathi uyokhuluma kuphi phambili. Uyongena endlini emnyama. Ulinde into angayazi. Akenzanga lutho, akazazi ukuthi ushawelana. Akazazi ukuthi uboshelweni. Manje uzama ukuchaza, abafune explanation yakhe, abafune ukuchaza kwakhe, abafune inkulumo zakhe. Bayamthatha bamvalela lapha endlini emnyama. Bayamvalela, ulindile lo muntu lo. Uyahlukunyezwa lapha, uyalamba lapha. Ingqondo yakhe ijika la. Lo muntu usazile liyakhona ukuthi uma umikulo uthola muphi umoya. Wazileli ukuthi uma umikulo uthola muphi umoya. Wazileli ukuthi uma umikulo uthola muphi umoya. Kodwa lo moya akazi uzowusebenzisa phi ngoba uhleli la. Akaphumi la. Akazi uzowusebenzisa. Ulinde into angayazi. Ungenzeka ukuthi wembulelwa ngento kuleli yakhona, ambulelwa ngento kuleli, ambulelwa ngento kuleli yakhona, ambulelwa ngento kuleli yana. Uzoyisebenzisa phi ngoba akavumelekile nokuthi abe loud. Noma speak out noma khulume, aphahluluke. Akavumelekile. Ngoba uyini? Uyisiboshwa. Sikhuluma ngalabo abantu ababoshiwe, bengazi baboshelwe, abayitholanga imfundiso. Uwe ulenzile ke icala. Silibonile. Kodwa manje why singamfundisanga? Kungani singamfundisanga ukuthi mawenza icala elinje uzophanisheka kanje? Uhambela la.
kwaze kwagcina kunje ngoba lo muntu akafundisekile ingakho umbone evalelwe lapha endlini emnyama ubulawa umqondo ubulawa indlela yokuphila kwakhe uphuma umoya ujika la umoya wakhe ingqondo yakhe ijika la ufundisa izinto azathi lezi zinto azikho lezi azikho ngoba akakwazi ukuyidlulisela kwabanye abantu akakwazi ukufundisa abanye abantu ukuthi ungakwenzi ukuthi nokuthi ngoba uzoba sesimene esinjeni bayalalwa laba bantu lapha emajele iyafana nehostel ama-hostel akudala ke bekungangeni ngisho abantu besifazana ilapho ke kuvele khona izitabane abanye ubathola sekunosiko ukuthi angilwazi mina ngizazi lezi zinto zalapha ejele kodwa uma ngiyilalele ngomoya ngiyibuka mina ngalomoya enginikwe wona ngiyabona ukuthi ziwukufa lezi zinto ukuvalelwa lapha na kuukufa ukuyithola sawulangazelela enye indoda enjengawe kuukufa ufile ulinyazwe yilesi simo sokuvalelwa lapha awunayo imfundiso awuzwelwa waziwa wena ukuthi uyini uthoyileta la uchama la wenza yonke into udlala yonke lento yenzeka la ulinda usuku ongalwazi ukuthi usuku lwani awulwazi noma usuku lokufa noma uyophuma usaphila la ibhlungu ke lento kakhulu ibhlungu lento le ngoba odade wethu babavalela abafowethu lapha abavalelwe khona odade wethu babavalela abantu lapha abavalelwe khona kodwa babavalele ngento abangayazi ukuthi bavalelelweni abavalelwe ngezinto abazaziyo abazenzile abafundisekile sitheni masiqala sithe kunesisekelo esiyindoda uma ungeke ufundise isisekelo ungeke uqondise noma wakhe isisekelo uzoyithola ungakwazi ukuthi izinto uzenze ngendlela okuyiyo ngoba indoda isisekelo ingumqaphi uma manje lamadoda egcone lapha emajele abaqaphi bethu baphi abasekeli beyimpilo zabantwana nomama baphi ngoba laba bantu basusiwe emakhaya bahanjiswa emadolobheni mabefika emadolobheni uzofuna ukwenza lento abeseyijwayele kuphi ekhaya ayithole esedibana nengane encane ubulewe lo muntu ususwe emndenini wakhe ususwe kumathonga akhe bambulela lento umqondo ngokuzomfaka imfundiso lapha nensebenzo ukuba yisigqila ukuba yisikhonzi ukhonze lento ongayazi ukuthi uzoyisebenzisa phi sibulewe imiqondo ukuthi sibe zikhonzi esingazazi ukuthi lokho kukhonza siyokusebenzisa sizigqila sehla siyenyuka imali iyashintsha imali isuka la kimi iyakuloya isuke kuloya isuke ihambe iyaphenduka kodwa lento okuthiwa imali eliphepha iyakhiwa le bayayakha lento kodwa sithi awukwazi ukuphila ngaphandle kwemali uyakhonza ukhonza imali uyakhonza ukhonza impilo ongayazi ukuthi izokubeka hayi madoda ijulile into oyithintayo asazi ngiyacabanga mkhulu ukuthi asazi uzomela uyibophe lana mkhulu asazi abantu asazi yes asazi ibambe mkhulu ngiyacabanga ukuthi kuzomela uyibophe lana izoba no part 2 le video lemfundiso le isizathu sokuthi kuzomela ibe no part 2 mkhulu uma ngabe kukho abakhonzi inhlobo yemimoya le kunabalindi inhlobo yemimoya le kunezazi mkhulu sokucacile ukuthi lana kunokufa okuthizeni boyibalile into yokufa kodwa mkhulu bengizocela ukuthi mawenza upart 2 wale video
uke ukhanyisa ukuthi le mimoya ize ibe idilikela lapha kwelenyama kwenzakalani emkhathini ngoba imimoya yonke isuke emkhathini idilikele la inkhumbuza angilona ikhona mkhulu kodwa ikhona into ethi uNkulunkulu waxosha izingelosi wazidiliza zadilikela emhlabeni so kucacile ukuthi lento oyicacisayo la mkhulu inhlobo yemimoya thizeni efike ngoba siyabantu sokucacile ukuthi sonke kunemimoya ethize esombethe uPart2 mkhulu ngizacela ukuthi ujule kuPart2 uyicacise le mimoya ngokwasemkhathini ukuthi izibe yehla nje yehla ngoba kwenze njani kwenzakalani lezulwini ukuthi le mimoya le ibe iyehlela le ngiyacabanga kuso lesihloko bobale uNkulunkulu wokufa kodwa ngithe mawucacisa abalindi ngabe ngimbona ukuthi uNkulunkulu wokufa ula ekulindeni yebo mkhulu ngizocela sivale lesihloko sokuno part 2 baningi labo part 2 okuzomela sibenze kodwa kuzomela sibenze nawe ngokwembulelwa umoya madoda ngizocela ukuthi ngiyazi ukuthi uyatholakala eGoli uyatholakala eThekwini ucacise indawo etholakala kuzo and then ababukeli ekhaya nabalandeli bakaNkulunkulu kuwe la kuwe wena mkhulu bazoyibona inamba yakho ezovela lapha escreenini and laba babukele socela ba like ba share la ku Solomoya TV ngizocela uyisonge ke mkhulu amen khuluma ngendaba yoNkulunkulu wokufa khuluma ngendaba yemimoya ehla phezulu sikhe nje kancane bese siyavala ijulile lezi ndaba lezo zijule kakhulu uNkulunkulu wokufa sinesimo sokufa esingasihlukanisa ngegaba eziningi kakhulu kodwa sizothi nje haqa sithinte sibone ukuthi isibekaphi ijule kakhulu ungenzeka ukuthi singabe sesithola ezinye inhloko ezingaphansi kwayo sesilandelele igabeni ezilandelayo oPart 2 oPart 3 silandela egabeni ezilandelayo kodwa yona ijulile ngoba uzothola ukuthi kunezinye izinto engingayithintanga kuyizazi ezisazokwembulwa ngoba mina ngisebenza ngesembulo into eyembulwayo ngiyilalele nami ngiyizwe izwi umuzwa ukuzwa izwi umuzwa ukuzwa yizwi kuthiwa kunoNkulunkulu wezwi kunezwi kunabakalizwi umuzwa ukuzwa yizwi madoda nezwe yebo ilizwe izinzwa ukuzwa angithi nezulu inzulu inzule inzulu injulo abaphezulu abenzulu abenjulo abaphansi abenjulo ngoba bajulile abenzulu inzulu kahle ihambelana nokujula okusho ukuthi laba bantu bayakwazi ukucabanga bayakwazi ukulalela banzulu labo bantu labo zinzule ziyazula zinzulu okusho ukuthi ngokolimi lomhlabathi noma ngokolimi laphansi bajulile bayinjulo babecabanga labo bantu sizokwazi ukubehlukanisa ngelinye ilanga sibehlukanise laba bantu abade abezulu okusho ukuthi labo abantu bakamoya noma abantu bomcabango noma abantu bomuzwa labo noma abantu bokuzwa noma abantu bezwe mayethi umuntu usezweni okusho ukuthi awukho nzulu awujulile bese kuba khona injulalwazi injula
Inzula yilaba bangoni abaphansi laba abafishane bajulile ngoba yonke into bayihlalela phansi bayijulele okusho ukuthi khona lapha abahlangana khona laba bantu ngoba yonke into ihamba ngomoya behla ngomoya uthe umfowethu wehlisa izingilosi ezazi izoni wazehlisela emhlabeni zawela kuphi emhlabeni ngoba nomuntu usuke emoyeni wawela phansi emanzini wakhuphukela ezweni noma wakhuphukela emhlabathini noma emhlabeni okusho ukuthi kunabantu abaqhubuka phansi abavuka phansi abavuka ngehlahla abangoni bangabasuka kuphi phansi bese kuba khona bezulu laba abanjani abade uzizwe usuthi wena uphuphe umuntu omude ongamazi ukuthi uphelela laphi mude lo muntu awumazi ukuthi uphelela mude awumazi ukuthi uphelela kuphi yilaba ke besidlova abafika egcineni abathathi bezinqubo yibo lapho siyoyithinta zonke lezo ihloko siyithinte silandele ngazo izinjulo izinzulu izulu inzulo ya abasezulwini laba bade bayofika phi ezulwini umuntu omude engamazi ukuthi uphelela laphi uyophelela ezulwini siphuphe abafishane laba abafishane abaqhamuka emhlabathini abantu abaqhamuka emanzini lapha abantu abaqhamuka emhlabathini lapha abamila njengezihlahla ya soyithinta lezi ndaba siloku siyilandela sikhulume ngoNkulunkulu wokufa uNkulunkulu wokufa unguNkulunkulu ojule kakhulu sinezalukazi emakhaya ezimnyama lezalukazi abathi abantu hey lesalukazi salapha siyathakatha simnyama lesalukazi siyathakatha sinezalukazi la ekhaya ezazi izinto zala ekhaya ekujuleni ziyazazi izinto zala ekhaya sinezalukazi la ekhaya ezenze izinto la ekhaya zayimfihlo la izenza lezi zinto zala ekhaya eziyimfihlo uthi mayisehamba lo muntu bese kuthiwa akahlambuluke kuyathi ngeke uzufe unjani ungahlambulukile ngoba awuvumelekile ukuthi ungene kwelamathonga nalezi izinto zokungcola ozenze kuphi kunezinto zomhlaba ezisala la mawuya kwelamathonga zifike lezi zinto lezi zingavumeleki ukuthi zenze njani zingene ngani lo muntu lo uthola ukuthi useyahlambuluka ubiza wonke umndeni uyawutshela ukuthi ngenza u1 no2 no3 no4 la ekhaya bese qedwe enze njani iyafa okusho ukuthi ukufa kuyimvelo noma besenzana bese yedlula sithema sikhuluma nezanusi zezwe ngoba sine group yezanusi zezwe la sithema sikhuluma nezanusi zezwe silalele umoya silandela izinto zesiko nosiko sibuka impilo yasendulo sibuka impilo yamanje sathola ukuthi umuntu akafi uyedlula umuntu akanjani akafi uyedlula okusho ukuthi mayingafi emphefumulweni engafi futhi emzimbeni ngoba nomzimba ufi uvuka kabusha ubunjwa kabusha bese kuphinde kubuye lo yamphefumulo okusho ukuthi umzimba musha noma ubuya kabusha ngoba lo yana wenze njani usimilithile waspreada kuphi emhlabathini wabuyela kwamhlabathi wayombathwa ingubo yomhlaba wase ukhanda ezinye zezinto zama minerals kuphi ngaphansi komhlabathi kwase kuvuka umzimba omusha wasungenwa yilo yamoya omdala imuphi umoya onjani omdala silapha ke uNkulunkulu wokufa lo gogo lo noma leli khehla leli beliphatha izinto ezingaqondile la ekhaya lenza zonke izinto lezi kodwa lingabanjwa la sekuthi sekufika insuku zalo zokufa alisafi manje noma ofiki isikhathi sokwedlula emhlabeni alisedluli ngoba selihlushwa into ethini khuluma ukuze kwenze njani ukuze ukhululeke
wedlule kahle sekunjani sewukhululekile wasenzani lo muntu waseyedlula mayiseqedwe ukwenzani ukukhuluma noma ukuhlambuluka silapha ke uNkulunkulu wokufa ulapho ingilozi yokufa uNkulunkulu wokufa ukuphi ulapho ukuthi gonyuluka ukhiphe lokhu yakungcola obukade ukwenza bese wenzani uyedlula okusho ukuthi awufiki ngane unjani ungcolile awukwazi ukufika kweliphakade unjani ungcolile angeke ukwazi ukwendlula futhi la ungayihlambulukile lezi zinto enjalo eziwukufa obuzenza angithi uyibona manje uNkulunkulu wani lo wokufa uNkulunkulu wani lo wokufa uhambe ungcolile wayemanzini wafika wasala khona wafika wenza wafela khona noma wenzani wadlulela khona uhambe nani inhlambuluko ubungazenzile ngisuka nenhliziyo ebophile lapha ngento eyenzeke kimi yenziwe ubani ngangamhlambulukela ngahamba ngaye emanzini ngafike ngenzani ngafike ngasala emanzini ngoba ngenze njani angigonyulukanga angihlambulukanga kunabantu othola ukuthi sesibone kakhulu thina othola ukuthi basemanzini mawumusa emanzini lo muntu kade imimoya imembethe kade abakubo belokhu bemcela ukuthi abagcinele izinto zabo abenzele inhlawulo zabo emacaleni abo kodwa manje engazenzi baze bamduba alethwe uyabona mawuphiwe ingilozi uNkulunkulu wokufa wembathiswe ukuhlambulula abantu wembathiswe ukuhlambulula abantu uyohlambulula ngisho umuntu aqede enzeni edlule mawuphiwe nje inhlambuluko uphiwe isandla sokuhlambulula uyohlambulula umuntu aqede edlule awumbulele kodwa umenzeni umgezile ngoba ubengeke afike nalezi zinto zokungcola komhlaba ngale kokhokho bakhe okusho ukuthi uNkulunkulu wokufa usebenza khona lapho bathi abanye uGod of death ngolimi oluthe phecelezi lwesilungu noma ngolimi lwabezizwe uNkulunkulu wani wokufa ngoba zonke izinto aziphethe zingezokufa ufike ebusuku acindezelele icindezelithi ngoba udla njani okufike ukudla okunemimoya siyokhuphuka ke siye emoyeni sikhulume ngemimoya yomkhathi ukuthi le mimoya izehle izofika la yehla ngesimo siphi kunezilwane engephiwe ubuNkulunkulu kunabantu abangaphiwe ubuNkulunkulu kunemimoya enganabo ubuNkulunkulu siyofika ke lapho akwesibambe nje amen kusile sompaka kwase ngalele kusile sompaka